kita membaca qasidah burda, semoga barokahnya sampai ke tengah-tengah kita sekalian. Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al Rami Allah ya Allah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min Urbi wa min ajami Allah ya Allah ya Rabb Mustafa Allah Allah balik Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wa karami Allah ya Allah nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami Allah ya Allah ya Rabbi bil Allah Allah balik Allah ya Allah waghfir lana ya wa karami Allah ya Allah wal habib alladhi turja syafa'atuhu likul lihawli minal ahwali muqtahami Allah ya Allah ya Rabb fa Allah Allah balik Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wa karami Allah ya Allah maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allah ya Allah ya Rabb Mustafa Allah Allah balik Allah ya Allah waghfir ma madha ya
Allah ya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.